Coffee Crow Pharmacy. Dinro Mako 7. Odiaye. Wo hunamia wiya. Okoto jwe. Wo sisi ya wiya. Wo chili dompe. Waye joma bra. Fechichi keke. Pasra keke. Correct. Coffee Crow Pharmacy. Afa kebom awa. Anti wako some of physical shop ubanya. We see you aya ukoto je. Wakiri dompe. Waposi no wana baby ya biano wuhia kebam. Opedudu etu Coffee Crow Pharmacy. La opposite Melcom. Fre 0302 788 071. Ana 0246 76 24 24. Kebam. Ohobe tontem. FDA aji ejedi nkratu yatum. News is that do I worry you? Do I worry you, brother? I do I worry news is that do I worry you? I do I worry you, brother? Papa Nkasi. Empenya kan sembi se bibi anko ka papa. Enye dwerede. Ya na eduru brebi a enipa presi e be hye ye ho so. Nenso se di ensu ta ponkyerene a oje wo no. Awade mu nkomo enye baabia na utimi di no. Na empo se nipa no kura no animu no utimi kan e wo so hu nipa na woni ni di nkomo no. Sanse be wi akiri no. Na odo wo awade mu nkomo etu afofrofo. Nkwasem. Enipa so ye den ya edo abra bomu nsem betu afofrofo. Nanso sinki fra na ntuma mpo a ya na ye. Nkwasem. Chance ye be pa ye ho aka no preko. E kan dwa na da ho. Asem na hume. Na egu ani mase. Na nsa wo frɛ me. Eni me di nkomo fa me mawadi mu nsensem. Me share me ho so se de mi komu no kamia metene me ho empo me yere ma me kura no na me mpe se me bona mane minti na wani mfa nhye me yere se e bia wo ye me masem da bi me ni hu na adia e di me yiri nya e ya yonkokoro oba wa afo a wotia wade ase innadwu a wo ye aduane no no asole okwa wose me kodenta ho wose me fa ade mana me wan so se ni pa na wo kono ho eti chi ase wo yi wo esa odo mi no ya zawa e ma o vintio obro kwa gwe oja mani le ya I want to free Ni yonku be ya twan me sumi si ye me nsa ni bia go enya me ayewo na yonku be na duwa wo kan ho minni mu wanti watimi aje sade we ya wo send bi ogu na ni ma sabi aka ye nyina na ye de set to yonku ra de ko duwa na chimi ya wo chimi buo na umumi ena apɛ na wo mpɛme wo se mepɛwo ebuo na amumi wo se mebu ni mo se mehwe madamfo na de ne ma no na ade me ne wo netia panyi se dambo asase kura no nke di frifie Nkwasem. nti ayonku gro bebrebe no eni ti ma se mi ma me nenam Nkwasem. ti ma se man ebe mu pɛ
na fe ye kire nipa boni ni ase na edidi mpa na ebe sha ase ne kwasem oduro ni ma pa eyere druba ani ese mempe sabi akoye panyina unimu ho nti wo sira mpro yi nti medwa atoa ebia wodi wanimu ofeli obetio mentano ena minchiri no enso abakose mekire se ayonkoguro nti abokoto anya etire nti no ontwe ne ho mfiri ayonkoguro ho na abusua na menene ekekire no ye nkekire nya ne yetena ne yesusua ne kofa anya nsan mama wanko awale yawo akura ne ti ba bi ko school enti se yetene ye ho a ene na awo ho ayede kakra maye no ebie ne nyame adum ye bi enso anya anante na bukwa ko fa asem foforo aba timi sraw midwa metwa woni duru ankasa mame yo odro ni mapem menso meda wase na di ntia na mesi krodue mu me bu no ba kuni awon se mpanyin si afisem nyantomago ne asie hata abontin ya bi ana awaresem nso 7 producer yemfa mu nsem ntutudwa basa Debi. nti uba ha se na wo ka se wono ntam wo yire ntam ye krojin how bi ani ho no ase wo be ka kire bi o be ka cho ni susu hu na wo susu ne ko so nko bi me ka me jimi na ne ka me de ka me wu ya sa beba etiafu tuo bai eno be ka kire wo de mu nti wo no enti a wo ko di sa jira mu fu kan no ama ebi ahwe a yete ba bi atwe ho so anya no na chefe wo mu ye no sa do wani do mu hwehwehwe se ada mehia no kwanya me de ne be fa so chefe me mafuto na oba ye no be so su mu kire me na me ka kire na wantie no eno so we bro ndokwa ko ne sa kwasa se mu wadi Debi asama be wasi e pepu me sikura ni aboa no le se ko shiara ko dini djuma na ada wo be shia no na djuma me di no ko dini djuma sa ye na me ni djuma de ti no wo ye chimi semsem wonim nya sa ka dro wa be chimi sem eti no me nya sa de ne da ye mi esa ko enam no me ni ejemu ma da denta ento wada what ento wada ye ro ko ni parade no nya ye o sikma akola no nko wako pri abende tu be na mo na wu o na mo na wu ana sese so we tie me futi e fo so na ba he ye ntimi kan wo hwe ye nhwe ha e ma dru wa na se di kun mu ba ko go de no da wo se e pekwa bi fa so ne bo an e de afa se me no bi omo dem no mo che na gusu afo omo dem no omo che wo ni kun no ko dem ana ye de me de me bo ba na no mi tu ni fu na eye me nwa kakra nanso di am na nya mo bebre nse bu a ubu hu nti na me hu se wo mpese ba me hu di wu oduma kuma chamade bi se me no wo kasa na me hwe woni akidi na me hwe wano a wo de ka asem na hwe woni kosua o dane asem na me hu ano nyankompese kire bomofo na dedom me eti me hu se bibi wo ho na mpese me hu eni se enti na ma me ka se wokọ na se bibi a kire so a me wo ho ma ono se me hu se bibi ankasa wo ho enti wakana sa mate me fro yire na me no akasa ni be kasa abutre kwan so na mebo enka be wie ye kura anka wo ankasa wo friend maame a won se mpanyin si breku na me yedi ni hyew mesero ezi di jawa ni edi aso pia ame mfa nso awo se me sa akọ friend se omra ti se bia nya do se bia buru mi ami tunufo no matie nenso sa wo soma ma ye be friend no na ye nipa fofora ma yera machi wakana sa mate
Mpagin so pani ya obre ene de jawo so a na dia so de so na dia jawo se de be kan na nti sa na makana enmunum ya na meto nsa de mafrɛ wo yere na manya na kasa kire ni aso odoma nkoma se de meka no nso weti na so oh begidi se obiti se be bia yadunya fe ni beja wale ya sa ko ready oba foforo lot me kura na emu wampu nti emu wa ma esu no na me catch up say across uncle born and uncle so wakoto akotwa ne ni tu be ha mama dia tuna na wu onu onsa hey onu onsa me no mi enu kan sa awa kra ti se ni akra koto ebi eti akra koto akra ya wo no obejimi sei hey master me de nti na ba ya hey atase transfer me na ba no nkasa se se enye seri mo abe de biti na o ko se mi da be se mi papa ko je scam na kan ni me fu nyem tai ti ka me ko fa bosia famla me se ya me de me mu mi enu na mo akra tai mo din komo mo ya de nya me kenti mu din komo na me bakra na mu mie nkomo no so bisa no je papa this scam na me se wo tren papa se wo me ji sika na me kwa me fa so me ji scam me eti bisa ni yie etimi mase ya ne nna na ye hwe na amara kosa hu ye na sa so bi na so wadan ko wetimi bisa na me ka cho se mu mi no mi wo mo ntam mo ya de anya me kenti mo no na me ba ma tena so bisa no bisa ma bona wo de obona wo gidi se o be chi wo ba ko na wo chi wo ba ko aso mama so nti hey ba ko no na so de jo wa so boni se mama mi se ya papa so wo chi wo ba ko pa na se me aso ya se me huni pa ko na hey de na obeye Enti grower said the man gusu American se no e kame aka se madane busuani mpo awie sanse asem bia no e mo busu asem o ma ware sem o mi amanim na ebewie na sebi se de mpanyin ka no mpanyin se sebi mprediasa ayonko fa mapa na ma abo asomro ekọ sebi krama ho na nya ni nwintia ene ka ni nwinku de ene nka ade kura na sebi mprediasa o nwi kyan abo krama enso ayonko fa mapanti sedi emisi ne mutie nti ene mo asem ba ebeduru manum a me nso me de ma no tumbi mpanyin se kurukuro ho a sebi obrane ni aku ene ni bia na to ani ensa mpanyin se ne epanum tofo sama asem beto manim saa na wo seme nso mehwe na mayi to yi eye wo ne ukuru sensem yi me bo ukuru bono oduro ni mapew onimonyamfo mesi me bu ne se chance we be ma obu ne ho wo se asem bia ni ho na metina se sanse mpanyi wo kasa bi se nipa didi wie ne yankasa nwie obi wo ho a nya na asem bia na opese obeti na metina se na so be bono no afei die o wa anim kire me die ntia ebre bia no wonne wo eye anobabaye anase mota kire kaso no drowai unim se hawa wukuru wo ho nyina no ne dodo pae wa yonkosem na me nso mehu opa yonkosem dodo empanyin se yonko gronti na ma abo akoto wanya tire ebrepe mebo abo koto no ho abakosema kiro no wutire ayonkosem nti eti se okuru kase 7 previousa ja yonkosem a odo wuntia enso okai maka eni abusuasem weni we asem abusuasem na do no akotum drowa
Druwa. Penny. Mpanyin si yakeka efunu no. Ne yaka ma adampan. Eka wo nantia, mpanyin sebie buru sebie kronto ka oto. Okofa asem na. Ejo nko a